TV umukugambaho n'abaturage abacambuzi bacaratwe kambe umugombora ya Chishwamba Rubirizi district nabagira ngo bamazina imyaka 13 bari bamemba bari kurenga 50 ngo bitunguko kandi batangaza kureba ngo tine mwebembeze wena orabafireho umubyentunguka Parish Model noreba zikaturema itwe nk'abacara tukareba ngo natwaziyayo tukuzaganyirwa mwakubanga mbazenda mwamagoba kandi nitwe tukabere ntunga igoberyo twagira ngo katuzesasire kandi nazo zasanga zirince zitari nyingi zo kubasa kuyamba abashara ntusaba bebembezi nangwa tukabasa kufuna yo nkadona akajiro kuyakubasa kutuyamba nitwe tukatunguka habwanyuma omucara akaganyirwamu iyanga ryetu rikagenda mmesho Jenna Kayemba chairperson w'ekibineki nagira ngo bakatandukana emyoga itari yemwe nemwe bitu bije bateganisibwa mu COVID-19 icyabagarire nyuma ogu na nibetomboita bebembezi ahabo butabafaho ine twaisiye nkoko nkaga covid kuyayizireze nkoko zona zikafa abwembera za covid kujabere ziri hatya tuletera okucumbagira no garkansi gendero twabere ntekateka kukora tutarabukozeri echakandi obuzibu obutwine nka group ejo pasente yitu area iguru nchiretera abakazi babura koza sente zikumara abo kugira ngo area iguru dero shanga twabantu mbanza amagoba yakwaturaina nembuze yakubatungire yajuguza bamwe umubamemba nabajya tubinemera mu muhango yo kubatahizana uko kushabe bembezi na nempa buhwezi okubahuyera tarumemba ayi no murumo mu government natwinga umuzizi tumwe nutweyiya nkoko kureba umuntu nafa yo kureba ngo yakora intunguka twine umuntu wa government nomwe konko muri echo pasente no 20 koromuzi yitukozesa umukibina nimpango habo sente zitukushuka no twenda kuruntufuna nkomuntu dona akatuyambira akatuteramu rero tukasara percentage tutwine sente ko kuza kuronda ka sente ako banzo koromuzi wabo takozero muzi ubundo ine kureba ngo akatosha ko ine wakaguza wareba ngo wasenga umukibina itwe nk'abacara kurugiro kutwabere turi kurugire nyuma tukatandikana na sengero 10 konka hategesha hantu senga siya 15 chairperson NRM Rubirizi district Said Kanyankore nagira PDM ubutarakuka kwika abantu be kireturweho okubura uburenganiza umubebembezi nangwa cyambura yunga konka nyoni ntekateka bwanje ngo cyo kikaretwa abayangire ngo takagira town council ako ko twagize town council ngacyambura tukabe ntubatwine wodi 3 kagando A&B wodi omasaka A&B wodi cyambura A&B and C wodi so atosanga ho mwagwa $5 tukutunga $15 Gasha kwa Sharifu Murungi aha wa Sky TV agenshonga